have traditional fusion wear, Liangmai fashion designer, completed BSc in fashion apparel and design, Bangalore University brand, Ben Wang Fashion, own boutique of Ben Wang Fashion brand. Hypo designer Zanusai Ben Wang Liangmai, Z Ben Wang Liangmai. Buồn cùng thâu đinh riêng bóng ri khăn đinh riêng bóng màn say quay lệ quang sao lô dư liền rong mây chờ buồn xa kinh quang sao lô. Pakaitan juga pamahasi. Macam yang ngau sebamai traditional fusion wear. Aliu Liangmai paini hasi. Aliu Liangmai gugu wania hasi. Deju kan ngau ilo. Aliu gu color hasi koi luza. Wania hina ga hasi design. Adat cukai sebamai ngau ye siniu. Aliu Liangmai di hamage tamage siniu. Aliu chunwi sanra bageng bamai. Aliu gu attire masa aliu gu traditional. Aku Giagaso, Bazat Bazakan Kaja to find talent and Kaiser Kamasi, always away, the addition with some Jibo, who is a Kabamai, Quimui Hello, the Padunia has advertised Cameron Maxa Prio, Johnny Jono May, Maxavica, getting Nadiba May, the Ludio, but Zunzaba May sign away side, Ludio Wang Adao, Habusuye, Leo Busuye, Jibo, who is a Kabamkoa, Sikalendaba. Hai model mai si akang mai di aliu mai di tat pa jaga ba mai si mai kata mai hai
mai zat ma hai chudi aliu Liangmai zai Liangmai na manyang e chibo hai sin aliu ba tindau khalen jaba me aliu plu ngo khai sai mangsa plu go dressing phui khai baga plu go makeup phui khai badinga mai zat bam roi mai ka tamai ban roi jamani mo bam dala ge sidi hai si mai ka tamai ma ge aliu Liangmai na manyang e senior aliu hai si encourage san jaba me ke chibo hui jaga bam kha clarify chalen Liangmai bi model ngakni duga aje moina designer dress up liba designer gi mingna jet ben wang Liangmai koi designer will line bibiba yagani aduna yengbiba mayam dasu madna fazana yengbiyo na request tawzari What we are seeing is this is our Liangmai traditional attire, modeling by Jet Ben Wang Liangmai, and this is a very unique attire. And now the participant is only the Liangmai. This is only the Liangmai people. So we are really proud to our community and how we're so much fashionable. Liangmai traditional fusion wear designed by Jet Ben Wang Liangmai, and all the models here on the ramp belongs to Liangmai tribe. If anyone wants to customize or buy the dress, you can contact us and you can contact the designer itself. She has her stalls open near the ground, and the makeup artist
Si designer Jad Benwang Liangmai na design tawbani magi mahak si fashion designer, completed BSc in fashion apparel and design, Bangalore University digi fashion designing si loiduna lagpani magi brand giming na Benwang Fashion kawi mahak ki boutique su lei adigi ming na Benwang Fashion brand hana kawi kana kumba designer Langpipa oiragadi model singsisu Liangmai ngaktani aduna makoibu nakoigi ram gumba design gumba haptuna shawl gumba da season model singit number natraga contact singsu committee dagi lawba yagani haibasi kanghanjabani Kanagumba na makoigi dress gumba si pamba order wega sauko mainye bligo dress I see look like ni to sai aligo ground riga alio designer Benwang Liangmai go style ba me sika putukan te kamlu tisuye magsai sauko mai designer ha kawantang kai ba mai ba misai model mai dung hai si mai kaki mai maki alium liang mai meliang hai zengas neo beliau tu di TV si tu besi kalam boy ngawi zubame belinya tatpa betinga alio fui mating za fui mui sui fui hai sai alio phai ni pon hai si pai mage khat ga mara khat ga beli ko cap ga masa beli ko shirt ga masa beli ko pen ga hai si notify kam za khai zubame desiu ka idea creative chulo ngawi e thun ki we za alio Liangmai hai si tisu mine masai maizat to hai si compete kang mine chubo alio di zubame ngawi zubame senior alio that jaga ba mai tu di kam jaga ba mai tu di ali pui jaga ba mai encourage kam san jabam ke chubo kale nei
Boy, hi, Lucio. Liuponya, hi, Lucio. Takuri Pansi. Hi, to see. The king Sibam Talake. Sima Bandi Pam Talake. Sisablio, Pon, Kanya, hi, Sibam Bahai. Alio Liangmai Pon. Alio, my Pon, Galio, Pon. Kasia, hi, Lucio. Takibang Way. Wim, thing is that Lio Pito, Masa Lio Tiang. Lio Pito, hi, see, Alio Liangmai Go. Aliu Pongo, touch has sing also ne. Just yo aliu tadi, my ranga, my diga tasibam tadi, hai kumo ponsi piu luje tai desa aliu gozat kan, aliu liang my zat sandi kamati ngam suni je masibninge, sengen yo, hai kumo ngau ko ipo ponhi nasi. Function ka kadi batasibam tadi, masa ram ke ka tasibam tadi, hai kumo si pageng pa me, sengen yo my matiu, lu kar lengdi, ngam khai ke. जो अभी LSA में आया आज चल रहा है कि ट्रेडिशनल फ्यूजन वर्क किसी ने सोचा होगा कि ये लियांगमाई नहीं है दूसरा ट्राइब होगा लेकिन सिर्फ लियांगमाई है अभी मॉडलर्स है हमारा लियांगमाई जाति है तो किसी ने तो मणिपुरी मालूम नहीं होगा किसी ने लियांगमाई डायलेक्ट और किसी ने इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं किया होगा तो ध्यान से सुन ले कि हमारी लियांगमाई ट्राइब है और हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस ये कुर्ता जैसा दिख रहा है मतलब देखो काला कपड़ा में ऐसा लेकिन सिर्फ साइड में नहीं सिर्फ सेंटर में हम लोग का ट्रेडिशनल का अटायर एडजस्ट किया हुआ था लेकिन आप लोग किसी पसंद किया अच्छा किया लेने चाहता हूँ कि तो वोट को करते कीजिए मॉडलर्स को भी आप लोग कांटेक्ट कर सकता है तो आप लोग को कौन सा पसंद है कौन सा चाहिए वो मिल जाएगा Traditional fusion wear go going to Kaisabambo. I see makeup artist Agiwang Abonmai. Bazanisai Agiwang Abonmai. Nandu Agaramga Warakukai. Agiwang Abonmai Haisinyo Haga Ramga model my hin na W.25 boy. Toy Ram Gatalu Jibam Bahasi Aliugo makeup artist Bazanya Sai Agiwang Abon my Hajik Jet Pitanariba Asina Kogi makeup artist ni Nasi traditional fusion wear gi makeup si mana Taubi Bali. Jet Ben Wang Liu New Mai. Then I go designer new side Jet Ben Wang Liu New Mai. I got subsi combo I say pan your design come boy. Kasi yo go design. Ben sim liang ye. Design your side Jet Ben Wang Liu New Mai. Hajik Zhang Bi Rabbi. Ako'y designer mahakiming na Jet Ben Wang Liu New Mai. Jet Ben Wang Lin, my fashion designer, completed BSc in Fashion Apparel and Design, Bangalore University brand Ben Wang Fashion, own boutique of Ben Wang Fashion brand. My mature Ben Kyu Kai Ke, Miam Kubak Kuminasi.
Ngawi zo ete zo ha kumbo aliu Liangmai ko kam kasi bo hai si pazat pazat ngakai betinga aliu Liangmai na